mo na iti amin. It's not a love story na nakakakilig, but a story from past that I'm trying to forget. Ngam iburay ko tabarang ada ti mapidot yung adal. Siyak garod ni Grace. Talo kami nga agkakabsat, kat siyak ti inauna. Hanok mo't nga napintas unay, natayag basit kan morena. Ni mama kat maestra, tas ni papa agar-gar din. Met-met kasasaad gagmi, uray piman mamingsan bagsakti presyo tinatnatang. Kanhan mo't unay daktal sahod ni mama. Elementary until high school, in-enrolled na kami nga kakabsat iti private school. Medyo nagasto nga man ano san nagita naganak ko, namang paadal kanyami. So kasubalit na every year kami mat napapan stage kan papa para iti recognition kan awards ko. Nakagraduate nakmat agkas valedictorian during my grade 6 and 4th year graduation. So di ag college na, kahit ko ag-enroll ti BSA, accountancy. So I asked my parents na mabalin nga iti may sa university, di Baguio, maituloy ko ti eskwela, at pimayag damat, gapo siguro ti dakal, matiwala da kanya. During first year college, agad adjust na iti new nga environment kan routines. Nagrigat lalo ta ada grades nga kailangan nga mamit. First semester, nagado kami nga section. Ngam di second sem, kat halos 1/4 na ibawas. Mostly kat bagsak, kan dagi jay duma, kat nag-shift da iti course. Ngam duray kas jay, himabol matinagan ko, kadagi jay din lister. Second year, kat nagrubimatan nga ibarbarakada awan idea dagi tinaganak ko ta dadamat sa baling nga province kan may sak nga agyan ije boarding. So kalaawan guardian ko. Mostly mararamin ko ti kay kayat ti bagik. Ti mindset ko kat basta haan mabay-bayan grades kan makaabot ti average kan okay aja yan. Ure raramidak pagayat ko. Ta dalang panakip ko ti kinaartak lakwatsera kan barkada. Second sem nagka-boyfriend na ti 4th year civil engineering ni Josh. Aga sa eskwela iti sa Baling University iti Baguio matlang. Ada kaya da iti biyag ni papa na kat engineer kat ni mama na mat kat may nga nurse piman. Iso na kat may describe na tall, medyo dark, and handsome. Guwap piman han ko tupay amo kasanungan na ulaw kanyak. Nangatarapap na itibiyag kahit nakat maka-travel pa lang, makapatakder balay, kan makaurnong santo kano agasawa. Ti relationship me kat not legal iti parents me. Both side kat strict da panggapiti kasta nga banag. Any relatives na kat awan pulos na amok. Nagdins lister nakmat lang, manan taada lang maipakita nga talaga mat kanong maisimsimpak panagadal ko. Nag third year na kat kasjalad ta set up ko eskwela, ti aldaw, and free time kat aramidak dagi assignments and requirements tanorabii, kat makasurot na kadagi babarkada, rada papananda kan syempre rumor kami kan ni Josh. Mait mat relasyon mi nakitak ti efforts kan sakripisyo na para iti pagimbagan ti relationship mi kan pagayatan mi nga dua. Lalo iti panagadal tapno makaduan nakalangga po tag graduating watan isuna. Mamingsan umay na boarding or syakapan. Kampanti kami ta ada kami mat nga adayo iti parents na. 1 month before malpas school year, tas magnalpasan ti OJT na that time. And might matigrades me nga pada. Tas surely nga makagraduate suna. Nagpanunot kami, nag-advance, nga celebrate, but just the two of us. Iso imbaga na ta nagasto ka noonay no adadagi babarkada. Kan moment mi mat kanon ta asidigmatan panagawid na province.
Nag-order kami ti makan, kan mainom. Tapada kami mat nga medyo artok. Ngam nagrugi ti food ti bagi kan naala ti inom. Katadagarod na pasama kanyami. Kaagsapaan sobra ti babawi mi nga pada. Kan agpinabasol kami pa yan taamo mi nga awan ini nga proteksyon nga nausar. Nagrugi dyan nga time nga kalaomad adayo suna kan called on ti relationship me. Nakagraduate nga rod suna kat hanak na pa naki-attend tahan na kayat. Nasikit tinakam ko ngam awan maaramidak. Namin ado nga intry ko suna katungtungan. Napanak pa'y boarding na. Umadorason na sohan kami nagtungtong. Then one time, naibaga dya barkada na nga maysa nga nagawid ka no isunan EJ province da. Ta sinundo ka no naganak na. Ta ipanda Manila nga ag-review para iti board exam. Sobra sangit kan sakit karabukog ko. Umawan ti maramidak. Nag-summer class na so hanak makaawid. Dinslister naklada ng awan. Awanan dya ragsak. Ta halos ag 2 bulan matan nga awan dalaw ko. Nagtawag ak kaniso na ang pagbiit in bagak kan Diyos. Ngam awan pakialam na iti nasakit ngayon baga na agpiti ka no positive kat iparagragmon. Tahan mi ka no kaya ag pamilya kan ag-eskwela na pay lang. Tas kagagraduate na pay lang then adupay ka no arapaat na iti biyag. Kaidip nga dagos. Then turn out ajayan ang gayam tilas nga tawag na kanya. Every time nga tawagak number na kat cannot be reached. Nakitungtong nakpain karigi babarkada na ng pati iso na. Pati isuda kat handamat lang kano so na matawagan. Nag-decide akong han ko in paikat ti sikog ko. Tahan na kaya ti panunod kan konsensyak. Hag 5 months ang dibiglaan ngayon may nagpasya ni mama. Taagtaktakan o apay hanak nag-awid. Amok nga madlawan tiyan ko. Sa diin pungot nak ni mama kat nagsisinarono nga sampal tintin na kanyak awan maramidak. Kundi ay accept amin pati amin nga haan malamlamon nga sao. Lalo din bagak nga handa kami maakseptar ti ama. Ti insikog ko. Kan nagawid sunan probinsyada. Tas awanan ti communication ni. Dinalapas ni mama kalaawanan buok ko han ko pa yan marik natin rupak gapoy ti sakit. Imbaga ni mama mag-impake akanon taagawid kami. Ngam gapoy iti botong ko lalo ka ni papa. Tas iti sao ti kabagyak kan kabaranggayak. Hanak nga ron nakiawid kapo siguro ti ungot ni mama nagawid oray may sana. Karatawag da digijay kakasinsin ko. Nung pulos hang ko amin sinungsong batan gapo iti bain ko. Sobra dahon nga daon ak basitan pa yan jay kwarta. Nabaybayan ti bagi kan imbagta na pigsa kapit jay ubing. Halos may sabulan nga napalabas. Idin may da papa nga nang sundo kanyak. Makasangit pa yan nga mangkita itinagbanbanaga kan kasasaad ko. Inawid nak balay. In-expect konti uyaw, mana ni mama. Ngam di nakita nak, imaymot nga sobra arakop na kanyak. Kan pagdawdawat na pamakawan. Haanak makasao, tasyak dapat ag-sorry. Tasyak mat nagbasol, but turned out, pure kasi inaramid ko, napakawanak, tas inaksip nak ulit. Nagpaaramid, pinaganak ko ti extension kay balay. Iti kantin nga iso nagbisiak. Bagada nga apan kami kanijay, lugar da Diyos. Taapan mi birokan, namin papilit ko nga bayamon. Nangato kayat na nga maabot iti biyag, amok nga siguro ti panagkita na kanyami kat hindrance kadigiti arapaap na. Kat na iso pagragsakan na, apay piman nga apan ipapilit iti bagi. Nagsarita kami kan mama, in-explain ko amin kat naawatan naman siya. Kala naging kontento na tain parik na ti pamilyak ti pamakawanda. Kung suportada iti amin nga kailangan mi nga ina.
Din mabas ti bulan kat awan pulos damag ko panggap ka ni Josh. Natauhan akmatan no handa kami. Kat apay ko mga ihabol ko pa lang ti bagik. Iti tao ngahan na nga kaya nga takderan or aklonan ti responsibilidad na. Mas in prioritize ko ti pagtungpalan mi ti anak ko. November first week in pasngay ko ni Heaven. Worth it amin nga rigat kan sakit nga naranranasak. Damama kan papa oray handain baga. Dakkel panagayat kan pamatagday jay anak ko. Isuda nga pamilyak tinagsanggirak amin nga problema kan kailangan mi. Naminsan kinatuntong nak di mama. Mag-enroll na kanuta maituloy ko panagadal ko jayan mi. Ituloy ko nag-eskwela. Agsimsinublat kami ag-aware iti anak ko. Yung magtaadda ni auntie nga mabalin mi pangibatyan. Takaas asawa na that time so hanmat so naunay nga busy. Mas insimpak pa'y panagadal ko. Tamasin mato arapaap kang gagat ko para iti masakbayan mi. Taan mo't mabalin nga iasak ladtan iti naganak ko. Tinids mi. Thus, dakal an unay tibayin ko kanyada. Nakagraduate nakgarod. Iti asi iti apo. After graduation, nagtrabaho ak iti may isang cooperative diti ayan mi. Kapot busy mat lang naganak ko, nagala ak agaw aware kan Heaven. Then secretly nga agsa-self-review ak para board exam. Han ko pulis in bagbaga kan da mama. Pati joy days ti board exam kat inrasunak nga out of town seminar related sa work. Hanmat nga nagado ti damag da ta at least during daytime kat adagbantay di anak ko. Kat gapo iti sobra nga panagayit ni Apo Diyos kanya mi ay past. Dakkelan ni Heaven tata. Nagpartak nga panahon ag 7 isuna. Karugruginan nga ag eskwela iti grade school. Adamutan basit nga balay mi nga naipundar ko. Duray kasat no mayit matbiag mi kan mamimit ko mat tidilinids mi nga gina. Adalat dadagi jinak naganak ko nga kanayon nakasuporta kanya mi. About ka ni Josh. Han kumat lang amuno kasat no nga ta nagbanbanagan na. Han ko ilibak nga intray ko mat binirok isunay ti FB. Namawan talaga but okay lang. Bahala isunan tanaragsak kami mat. Namamok basil lang itilubong. I know someday agkrusmat lang landas mi. And amok nga umay tumat lang time na ti anak ko mismo ti agdamag panggap pa ni amana. I already moved on and now a proudly contented single mom. Awan sa baling nga kayat ko tata kung maited ti mayat abiyag iti anak ko with or without partner or husband. Nabayagan nga napakawan ko isuna. Nagpaspasalamat nakpay. Tapag ka po kanya na adda anak ko. A love story nga nag-end iti malimuot kan worst nga way. If ever nga maikanak iti chance nga baliwan iti Pasko, pulos even in a million times, I am ready to endure again and again those pain and struggles. Nati kasukat na kati panagsangpot ni Heaven iti biyag ko. Awan man happy ending mi kani amana. At least after that, I meet my love and everything. My daughter, my Heaven. Thank you so much iti anos yung nagdangag. Keep safe and God bless all. Nang nangruna kadagiti kabataan, mas prioritize yung kumag-eskwela. One mayat iti ad-anak na. Ngam ko maiti right time and right person. Ti addaan anak kat dakal nga responsibilidad. Kay nagrigat nga naragsak. So sapay ko ta isimpayo pa nagadalyo. Ta adadagi siya naganak yung nga sobra pa nagsakripisyo da. Ta maitid lang kasapulan yung agur-uray nga makagraduate kayo to. Hanmat nga para kanya da. Kundi para kada kayo kan iti masakbayan yan to. Grace.